Hey, early in the morning you're shouting my name. What's your problem, man? Mag-date ko sa kong uyab ron. Ang problema, wala may sakyan. Ay si itong amigo na ko day. Manghulam kong motor ato. Gwapo kitong motor, gwapo itong panchik. Hulam ko. Hey amigo! Amigo! Hey amigo! Hey amigo! Hey, early in the morning you're shouting my name. What's your problem, man? My problem is, I have a will. Oh, what's your will in a life? I have a date my girlfriend. I have no sasakyan this broom broom. What's the problem about to date your girlfriend and you have to go now? I have a favor. Pahulma kog motor. What? I think you borrow my motor? Okay, you can use it, but you bring back to me in the same pace, the same side mirror, the same signal light, and the same all, okay? Drag race anymore. Wait. Nakoy lahi nga favor. Isa lang. One favor only for me. Okay, what's that? Tell me. Kuan ba? Dili ko kabalo mo drive. Mahanyang ko si mo nga ikaw mo drive na yung motor para maangkas na misa kung uyab kay di ko kabalo mo drive ko. What? I don't understand anymore. Palitan di ka isa ka sigarilyo nga more? Okay. Okay, no problem. You can bring back the motorcycle, ha? So, because I have a work, I'm busy. Sige, you may now go away. Uy, wala man di man nagkasinabot. Abi na kog mo drive na siya. Saan man kun di man kog mo drive. Uy, sorry uyab. Among uyab di kabalo mo drive. Sa sunod na lang. Kabalo na ko mo drive. Mag-shout out. What's up, guys? Hello, kumusta man mo no? Mag-shout out man. So shout out kay Naparan, Sandido Grace, babaeng Joker Musayaw, shout out Brel Gandalusaw, Christopher Mahinay, Riban Risoyo, Arlan Yuso, Jamie Sarsuelo, Jennifer Vlog, Brian Loyal, Phil Qatar, Jonah Lawian. Also shout out kay Jonah Lawian sa Kapatagan. Then kay Adrian Ramos, Kuya Koy Vlog, Ronnie Aribalo, Antero Dian. Okay, Maning Futot, unspoken sa taga Drafuay. Hi Maning, shout out. Then kay Raylord Mabasong, Mamshi, Charmaine, Twinil, Siburnay. Then shout out kay Idol G4 Vlogs, Gisrel, Ordanisa, Brian Gandalisaw. Balik na. Si Maima Bajil, Baharias, Jason Swigay, Michael Hameli, Everly Juan, Nathaniel, Gabriel Basalio, Angelo Milyares, Charissa Tuyan, Henry TV, Hensio Mob, Busto Adino, kay Troublemaker YT nidong Troublemaker YT, Jason Bars Saga, Mr. Japan Boy Vlog, kay Joaquin Boy Vlog, kay Jim Lobiste, kay Roger Marson, kay Vicky Itkuban, Jancy Aridiho, Rebecca Uyaw, GC Nenet Amonel, anak na Tibing-Bing, kay ako si Davao, shout out Rinan Cantinado, Wilgie Naporota, Bisayang Tribes TV, Rolando Abinales, RM Sico, kay Julius Luis Faler, shout out. Boy Vlogs, Angelo Jomar Jimong Tala, James TV, John Mark Alibaro, Mike Glenn Dumanhog, April Sinsay, Rodolfo Sitoy, GM Sabanyal TV o GMJ Vlog. So shout out sa inyo lahat. So para sa mga wala na shout out guys, ay lang ta mo pang load guys, please lang ay mo pang load guys. Dili na mo mabantayan na mo ban ba niya. Nato isa ng load sa mo
wala yun na nabantayan, wala na mo lagi toyo. So every kwan gina-shout out yun na mo guys, ginapaningkamutan na magsulat para ma-shout out lang yun mo guys. Bahalag daghan kayo guys. So thank you guys sa pagkuan. So sana shout out, salamat. So always magtanaw. Ayun ako pang luwad na, we love you guys. So shout out dahil kay Charmaine Ayok, gagaw ko ni pinagagwapa sa bitawag ni. So, Salamat. signing off.